Ni amakuru atugeza aka kanya urugamba rwongeye kuba ihurizo ndetse kandi urugamba rwongeye kuzamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni amakuru rero yizewe yuko ku musozi witwa Kingwengwe ubereyeho urugamba rukomeye ndetse kandi urugamba rusakiranyije ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Igisirikare cy'umutwe wa M23 nubwo gikomeje kuva mu misozi myinshi kigenzura irimo imisozi ya Sud Kivu ndetse kandi na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi naho bihuriye n'imbaraga uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bakomeje kugenda bagaragaza ku mirongo imbere ku rugamba kuko bo ibitero baracyabikomeje. N'imbunda yitwa BM21 yongeye kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba, n'imbunda z'amashini gani zongeye kugaragara zateretswe ku musozi wegereye Kingwengwe nk'ahitwa mu Gashenyi. Mu Gashenyi habera urugamba rukomeye rwasakiranyije uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ni urugamba rubereye Kingwengwe rutunguranye mu buryo budasanzwe kuko bivuga yuko imisada y'ibikoresho byiganjemo imbunda zo mu bwoko bw'ama BM21, BM12 ndetse kandi n'ibindi bibunda biremereye mbere bimaze iminsi bikurwa mu gihugu cy'u Burundi bizanwa bicishwa Uvira byerekeza mu misozi yegereye za Munanira, Kiriba ndetse kandi no mu misozi yegereye hafi neza na za Munanira bizamurwa ahitwa za Remera n'ahandi hatandukanye. Biravugwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bagabye igitero gikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri Gashenyi mu byerekezo byegereye Kingwengwe. Byose turaza kubyinjiramo mbabwire uburyo ino operasiyo ikozwe, operasiyo ikoranywe ubuhanga bukomeye cyane ndetse kandi operasiyo bivuga yuko isize akaga gakomeye kuko abaturage batuye muri quartier ya Gashenyi bose bamaze guhunga bitewe n'ibibazo bikomeye cyane bibereye hano muri Kingwengwe. Ibi byose turaza kubyinjiramo ndetse kandi tubabwire uburyo umutwe wa M23 wihagazeho ku rwego rudasanzwe. Turaza kwikoza muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire uburyo situation ihagaze muri Warikare naho umuriro watse. Nubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Kongo cyagabye igitero Kingwengwe, ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 barava mu duce tumwe bakumva imirwano yakajejwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. M23 nayo igakaza ibindi bitero, navuga yuko ari ibitero by'ibanga ndetse kandi binatunguranye cyane. Na wari uzi ko M23 nyuma yuko isohoye itangazo yuko iri kubahiriza amasezerano yaduhanditse na Washington yuko yakongera kugaba igitero, ndababwira ibyabereye neza cyane mu byerekezo byegereye ahitwa Rimangi aho M23 yahagabye igitero hafi neza n'ari amashyamba yegereye Kibuwa. Turaza kubigarukamo mbabwire uburyo no operasiyo yakozwe muri Warikare. Ni operasiyo kandi tubagezeho tubabwire n'uburyo bihagaze mu byerekezo byo muri Butembo, tubabwire uburyo bihagaze muri Rubero no mu tundi duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti bavanywe bakunze akadasohoka rero muryango mugari turagarutse kandi ngaho ndambuye page zikuyemo imirongo itukura cyane kwikomeje kugenda bibera ku mirongo imbere ku rugamba. Icyo ngusaba kora icyitwa subscribe, like, share, comment, aho bigenda neza no bitagenda neza utubwire maze ubundi natwe tugarukane amakuru menshi utasanga handi cyane yizewe. Aho ngewe Karimba Aimable ikindaje inshinga no kubagezaho ibikubiyemo ukuri gushingiye ku kuri cyane kwikomeje kugenda bibera muri Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turagaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ishyaka rya SND FDD FDN by'igisirikare cy'u Burundi hari ingamba zidasanzwe bafashe ndetse kandi banafashe bamwe mu basirikare bagera kuri babiri bashinzwa ubugambanyi. Ese ubugambanyi ni ubuhe? Barashinzwa gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi bivuga yuko uyu mutwe ushobora kuba ukorana n'umutwe wa M23 ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Kongo. Turabigarukaho tubabwire uburyo situation ihagaze. Ndaza kubabwira kandi byinshi byimbitse kandi byeruye kwikomeje kugenda bivugwa ku myitozo ikomeje gukorerwa mu kigo cya gisirikare cya Bururi. Mbabwire imyitozo iri gukorerwa mu Kibira, mbabwire amahugurwa ari gutangirwa mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke. Aya mahugurwa yose harimo abasirikare ba FARDC ndetse kandi hakabamo n'abafatanyabikorwa batandukanye. Niki kihishe inyuma y'ibi bikorwa rero byose ni ubudasa bwimbitse kandi bweruye. Reka dutangirire ku mirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi yegereye za Gashenyi muri Kingwengwe. Ni imirwano ikomeye yasakiranyije uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 hakavuga yuko yandi gisirikare cy'umutwe wa M23 na FARDC gusakiranya kwabo bagabweho igitero gikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Amakuru dufite nuko intego nyamukuru y'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bashaka gukuramo M23 misozi yose igize imisozi yo muri Uvira no mu byerekezo byegereye muri Minembwe. Amakuru akavuga yuko izo operasiyo zikomeje kugenda zikorwa nyuma yuko FARDC ibona yuko ibitero bya drone ndetse kandi n'ibitero bya Sukhoi 25
byonyine ubwabyo bidahagije kugira ngo M23 babashe guhangana nayo. Ni imirwano rero ikomeye, navuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 nyuma yuko n'ubundi yari imaze iminsi ifite n'amakuru yuko FARDC iri kweza ibikoresho mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bitandukanye. M23 nayo isa nayo ino operation yayikozwemo, ariko nanone yiteguye ku rwego rudasanzwe, kuko biravuga yuko icyitwa bombardement zidasanzwe zagaragaye mu misozi yegereye ku musozi wa Gashenyi, ndetse kandi no mu byerekezo byegereye ahitwa mu Ruduha. Ahangaha niho urugamba bivuga yuko rwaje gukomera. Amakuru yizewe neza twahawe n'imboni yacu, ndetse kandi n'umunyamakuru wabigize umwuga uhereye muri biriya bice yatubwiye yuko uru rugamba rwaje kugaragaramo icyitwa wazalendo nyinshi cyane, ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugaragaza yuko cyifuza gukomeza guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikagaragara yuko urugamba rukomeje kuba amagasa, ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rugorana cyane. Uko ruba amagasa niko rushyira mu kaga, ndetse kandi rushyira mu manzaganya uruhande rw'abaturage batuye mu misozi yo muri Sud Kivu, ndetse kandi no mu Kivu y'Amajyaruguru. Agashenyi ubungubu iyi karitsiye no mu Ruduha, aha hose abaturage bahunze berekeza mu byerekezo byegere muri Minembwe, bamwe bahungiye muri Uvira mu byerekezo byo kuno muhanda route nationale 333, abandi bahungira mu byerekezo bindi bitandukanye hafi n'imisozi yegereza Ruvungi, nk'uko amakuru akomeje kugenda yemezwa. Amakuru aturuka rero muri ibi bice biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rukomeje kongera ingufu muri ibi bice kugira ngo imisozi yose itangatanze Uvira na Minembwe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB na FARDC bakuremo umutwe wa M23. Ibi bigaragaza ikimenyetso cy'uko n'ubundi urugamba rushobora kuba rugiye gukomera, kuko niba koko M23 itangaza yuko yo iri kuva mu bice bimwe na bimwe ku bushake mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yeduha, ndetse kandi na Washington hakagaragara yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakomeje kugaba ibitero, ibi biragaragaza yuko urunambara ishobora kuba yahinduye ndetse kandi ikagaragara mu ishusho fatizo itandukanye n'uburyo mbitekereza, ubitekereza, babitekereza, cyangwa se twabitekereza cyangwa babitekereza, kuko mu bikomeje kugenda bigaragara nuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23 operation zose ziri gukorwa, ngira ngo mwigeze kubona Cikongo operation yakorewe mu misozi yegereye hafi neza no mu byerekezo byegereye ahitwa za Sanje. Igisirikare cy'u Burundi kigira gutya kikagaba igitero gikomeye ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu byerekezo byegerera Uburure ku muhanda uva neza cyane muri Sanje werekeza mu byerekezo bya Kamanyura. Niyo operation rero iyi Cikongo operation n'ubundi yakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, cyangwa se operation yitiriwe ngo n'uburakari bw'ingagi. Iyi Cikongo operation rero yakozwe, navuga yuko itigeze nabyara umusaruro neza 100%, ariko nanone amakuru dufite nuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB yizewe neza 100% nuko bamaze gufata agasozi kitwa Gashenyi, bagafata n'ahandi hatandukanye cyane nk'ahazwi nko mu Ruduha. Amakuru akavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bicumye inyuma gatoya bakajya muri karitsiye nyinshi zitandukanye zegereye hano hafi y'umuhanda route nationale 5 uva mu byerekezo byo muri Warungu werekeza mu byerekezo bya Minembwe. Ibi rero bikavuga yuko bishobora gushyira akaga gakomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23, kuko igisirikare cya Kongo biravuga yuko kidashaka nibuza intera y'ibirometero bigera kuri 20 M23 iri muri ibi bice. Birumvikana yuko n'ubundi ibi bikomeje kugenda bigaragarira mu misada y'ibikoresho bikomeje kugenda bizanwa muri bino bice, ndetse kandi n'abasirikare kandi bivuga yuko bari gutegurwa kugaba ibitero bikomeye ku ruhande rw'icyama cy'umutwe wa M23. Nshuti bavanywe bakadasohoka rero muryango mugari, ibintu bisa naho byongeye guhindura isura kandi byongeye gukomera cyane. Nk'ubu turi kuvugana imyiteguro yo iracyari yose mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba FARDC FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igongera ku butaka bwa Kongo, bakomeje kugenda bahabwa ingufu zikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye barimo ibihugu bimwe na bimwe bitandukanye bikomoka mu burengerazuba bw'isi, birimo ibihugu nk'Ubufaransa n'ibindi bitandukanye. Hakanavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba bafitemo akaboko mu gutoza abantu basirikare, ndetse kandi no kubaheza ubundi bufasha butandukanye burimo ubufasha bw'ubutasi bwo kugaba ibitero bakoresheje indege za drone, ndetse kandi n'ibindi bitero bitandukanye byaba n'ibyo ku butaka. Ngira ngo urabizi neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bamaze no kwemeza yuko bagiranye amasezerano
amasezerano yihariye na Kinshasa mu bijyanye n'iby'ubutasi. Bikavuga yuko nyuma y'aya masezerano ari nayo mpamvu urugamba ku butaka bwa Kongo rusa naho rwahindukanye uruhande rw'umutwe wa 23 bakarugabaho ibitero mu buryo butunguranye, harimo n'ibitero bimwe na bimwe cyane bigenda byibasira abayobozi b'umutwe wa 23, harimo n'igitero kigize guhitana umuyobozi w'umutwe wa 23, umuvugizi wayo Lieutenant Colonel Wiringoma. Amakuru rero akomeje kugenda atangazwa nuko hari n'ubundi butasi bukomeje kugenda bukorwa na guverinoma ya Kinshasa n'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kureba uburyo ki bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23. Ni amakuru yizewe neza 100% yuko rero aya masomo ari gutangirwa mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke, amahugurwa bari guhereza bamwe mu basirikare bagerageje kwiga bafite amashuri cyane mu bijyanye n'ibya gisirikare, bari kubahugura uburyo bwo kuba aba operation commanders ku mirongo y'embere ku rugamba, ndetse kandi n'ibindi bitandukanye n'uburyo bw'amasomo ya gisirikare, uburyo bashobora kuba bakwitwara kugira ngo batsinde 23. Ese biraza gushoka ko bivuga yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 nabo bahari amahugurwa bakomeje kugenda bakora, ndetse kandi n'amasomo bakomeje kugenda biha yo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Ngaye nguko rero, ngaye nguko nuko bihagaze bururi, naho ngo abasirikare bari gutozwa ku rwego dasanzwe mu buryo bwo gushaka ubundi buryo bwo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Kibira naho nuko birumvikana yuko ibintu biruze guteza akaga gakomeye, bikanavuga yuko ibintu bishobora kuba byanateza n'icyago gikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC bakomeje gushyira ingufu mu gutoza abasirikare, ndetse kandi no gukaza imirwano, mu gihe kandi Doha Katari habere amasezerano asaba Kinshasa na 23 guhagarika imirwano, asaba ndetse kandi 23 guhagarika imirwano, mu gihe 23 yagiye bisabwa mu gihe Washington habere amasezerano, ariko nanone 23 iri gushyira mu bikorwa amwe mu masezerano, kuko imisozi irimo Warikare, Rubero n'uduce tumwe na tumwe 23 ikomeje kwikurayo. Ariko ibi byose nta bivuze kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ukomeje kugaragaza yuko yuwe anyotewe guhangana ndetse kandi no guhatana n'umutwe wa 23, kuko bivuga yuko ari nabyo by'ingenzi biri mu gushakisha uburyo bwose bwo guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze ahangane n'umutwe wa 23. Ese uyu mugabo araza kwishobora ko tubona asa naho hari izindi mbaraga yizeye ku ruhande? Ese ku ruhande rwa 23 bo barabivuga iki? Nta kibaratangaza ku bitero byabereye muri Sud Kivu, ariko nanone haragaragara yuko n'ubundi imirwano ishobora kuba yahinduye isura mu buryo butandukanye kandi bwihariye. Uwibwira yuko uru rugamba rwahagarara aribeshya cyane, ahubwo ibintu byahinduye isura byanakomeye cyane. Ni imirwano ikomeye rero yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Kimangi, Prota mu gace ka Rimangi, uvuye mu byerekezo byegere hafi na za Kibuwa. Bikavuga yuko iyi mirwano ari igitero nacyo cyagabwe n'uruhande rw'umutwe wa 23, gisa naho ari igitero cyo kwihorera nyuma yuko bagabwe igitero kingwengwe bakaza no gukurwayo, kuko biravuga yuko Rimangi aka kanya 23 yamaze kwashinga amatako nyuma yuko yamaze kumenya yuko imisozi ya Kisi, Mpofi n'andi atandukanye muri Warikare FARDC yari maze iminsi iri kohereza ibikoresho n'abasirikare bishobora kuba byagira uruhare mu kuba 23 yagabwaho igitero gikomeye Kishanga, Kinigi, Kazinga, Rushebere, Kashebere ndetse no mu bindi byerekezo byose bitandukanye byegereye neza n'imihanda iva muri Warikare yerekeza muri Masisi, mu byerekezo byegereye ibirombe by'agaciro bya Rubaye byifuzwa na Leta z'Ubumwe za Amerika, aho bo banemeza yuko rwose ngo ibirombe bagomba kuzabifata neza cyangwa nabi. Ibi rero binagaragaza yuko n'ubundi uru rugamba hakomeje no kwemezwa amakuru ko Leta z'Ubumwe za Amerika barwihishemo, ndetse kandi bamaze no kugaragaza uruhande bahagazeho ko ari uruhande rwa Leta ya Kinshasa. Ibi rero bishyira mu kaga gakomeye abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, kuko nyamuneka uko umunsi ugenda uzaza undi ni ku rugamba rukomeje kugenda rukomeza kandi runaba ihurizo, ndetse kandi rukagaragara mu ishusho yihariye itandukanye niyo natekereza watekereza cyangwa se batekereza. Amakuru rero yizewe neza 100%, Rimangi hamaze kugerwa n'umutwe wa 23, ariko biravuga yuko imisada y'ibikoresho birimo imbunda ziremereye, imisada y'ibikoresho irimo imbunda, indege za kajugujugu n'izindi zitandukanye zikomeje kuzanwa muri Warikare mu byerekezo bya Pinga, Mpofi, Kisi, Taweza, Mutakato n'andi atandukanye. Bikavuga yuko ibi bikoresho bishobora kuba byagira gutya bikagaba ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Masisi n'ubundi mu byerekezo byegereye ibi byerekezo byegera Rimangi, Kibuwa n'andi atandukanye, kandi kanavuga yuko n'ibino byerekezo byegere mu Mirambi, Kinigi, Kazinga n'andi atandukanye hashobora kuba hagabwa ibitero bitunguranye bishobora no gutangatanga ibice byose 23 iherereyemo, ikaba yahurira n'ibibazo. Ariko nanone
nawe atinya kuvuga yuko no ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo navuga yuko nyuma yuko babonye yuko ibintu bisa naho biri kubahindukirana cyane ku ruhande rwa FARDC bo bizereye mu mirwano, M23 nayo ikomeje gukaza imyiteguro ikomeye kuko biravuga yuko ku ruhande rwabo mu byerekezo bitandukanye nabo ngo bakomeje gutoza abasirikare ndetse kandi no kubahugura uburyo bwose bushoboka mu gihe babagabweho ibitero bagomba kwihorera nta guhagaranitse kandi bagangana na FARDC. Nubwo FARDC yo ikomeje kugaba ibitero simusiga mu nkengero z'umujyi wa Goma, muri Goma, muri teritwari ya Masisi, Rubero, mu byerekezo bya Warikare, mu byerekezo bya Minembwe, mu misozi myinshi itandukanye, ariko nanone biragaragara yuko na M23 nayo ivuga iti ngahe nguko rero ni gute twaraswaho twebwe tugatuza mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ndetse kandi uwo twemeranyije yuko tugiye kurekura ibice duherereyemo n'abakubahiriza amasezerano yacu watari kubyemera. Reka mbifurize